kan dekat kumpul montan kala yok jaka katuk ani teli jaka man lindo so kuen berti bigeta ngai kubuleri go officer junga khamdu barok district administration bapli kala tristom tadu menimi tim tara ada pra ada ayu barok nyut la kho ke jaka semdun so kono kono gani ayu the community in the meantime kar kumpul montan ni no si jaka temporary te kajuk ko poro ni claimation atia na department gina wadi ke permanent places teraikan sabiangi katu anisi pemawan sabiangi kan yo jaka ko bapili berat support additional one ngamia tu ore kata tangi layo jaka Wadlau bas nyaw balang dhar ulong bag sarkar kelayo ek jaka besipor ban bred unyut hnrei haga arpu artrek biayong arajar arpu ar kipat ba kesnong kle terci klemi ipat ba ban persajur bat kila khangla dikitrak damper kibakit nyut ban bred ek jaka jongka Jantia Hills Autonomous District Council kabadan hakle terci walau District Magistrate ke West Jantia Hills uladak ban penmi ke hukum ban penjari ke kendon cispa sau CRPC ha kesngi arpu ar tarik biayong arajar arpu ar Hendrai kibor penyak distrik bat kibor pulit kim shimlala satya ban pentrei kam mekanik hukum bat kitrok nyut kim shimlai olat satya ban bred kinyut hakli terci. Kipat ba gila penyang gini kitrok bat kila pa aki melit paino. Namar gejing bam yolat ban bred nyut kum talai teli kitrok ki bamdon yu registration number kila lit bred biang no yu nyut hajan ka KJP Thomas Jones Synod College hajawai. Ha ka arpulai tarik pat jong ubna yayong. Kador bar senong jong ketempang yang musiang kala syong jing yalang hadian bagi jeng aipor jeng senong yang kesorkar kala kut no badai ban lum no unyut ubadan hang senong. Kador bar senong kala shimru ya karai bakan om syashu ya borok ginong syong de jeng de ban bret ikinyut ikijaka bagi jubret nyut. Nraki di ban kit klik ban lum ban langhi ikinyut kibami nagi dukan jongki. Nalor kania la mahamru wad ikinong syong senong ni ya kinu gibreo bagi dom bret nyut syo bat la dalap ikibalik persaan IT syakibor jongkaan. Ka dorbar senong yang musiang kelalit ujor ejaharu persya kibriau bamla abad itu kibalalit berat nyut hajan ka KJP Thomas Jones Synod College bat hajan ka Meglaya Rural Bank hajawai kibalan hapo uput usam jong ka yang musiang jawai ubahet senong ka dorbar senong yang musiang uba ajoy liwat ulong baga jingkang ban berat patarik nyut kan trekam bet kat ba kajawai municipal board kampat iyo ya kejaka ban berat ikinyut Ulapan pau bagani kejengkang ban bret ikinyot apo kesenong kaderu namar bagi wegi dorbar senong kikang ban bret ikinyot ikijaka kiba hap hakisnong jongki. Kadi ka senong KRC haga wiga dong ka wa lama mana lek kam wahe dong kata kentoj. Te hejingnya tok kat kam dasnya wiga jing penche no wahe senong tu. Bat kam jo lek video wa magistrate yang ga district administratif da emun tu Sarawak. Snya wiga jingnya kelam gi wa kat kam ka jingwan yang kini kambit heni umut kiulino ya ka jeb ka thayong district council sia tho iwa em ga jing ya sia tho jingmut wa he chnong tengah heni nga ong wa ngadok ga video hadok ga district administrative kam em go ka te jing ya krek lang wa he chnong yong i tengah hejing to i tengah tanem juro meba wa he chnong wa rajit ka pait ba meba ga riw yong i woro to man go ka demokrasi tip i wa to wa ka sinchar pait ba kete to yo wehe chnong da chaniak ka paiba da jir ka paiba henrei wa ka bor yang ka district administrative wa ka BDO kim em ka jingya snya tho la nem em burom de gi wehe chnong hawada bentip u yaki wa ka jingya kalam ka komiti chnong man go chibon em gi wa percha em gi wa pediang la snya tho chegi wa to ka chnong kher chi ham ya bon ga percha jingya to ga ni ulino ga jeb tengah kate chimo ga ni ongo wa jingya to wa ka bor yang ka district administrative wa ka BDO nga ongo penrem juro wa mem ubrom gi he chnong yong i wara jet i dik pajba mem kwa gele ga jingya krek lang la jingya to ite nga ongo ye em jingmut u ya klam gi he chnong pha kut komiti gi pha klam gi hawara ora e ga result ko percha hanre dang le gi madam gi ya klam he chnong la ejo hi la la be gi direct hi no gi le te sai wi le ile hi wan no gi siaw he jing sket la sia tho gi watok ga ti lai gi te to wan no gi sngi nong do watok don hi wala di met siaw he jing to ga ni kamในเลี้ยงยองกะจวยมุนิสปาลบอร์ดดาพากสิที่อีนาโดอาร์พอาร์ริยองบุนายมัชปาวเล่ยกะสาริตรีลานฟิลให้ที่ท้าวกับดิสคาวน์ซิลเฮจิยะตาวกะเตเอ็มกะจิงทุดให้ตุยนี่ตายว่าอีเนเลี้ยงกะชนองเอ็มเยอยู่ไรฮัดเดนในเตลากิปอร์กามวสติยาวอาร์ติยาว
Dari yang Gadis Council da kamta mu CFO da ong yang kamon gitu tahu itu war lebih klami wo chairman yang municipal ongi empat ya klami ka nai ma ki kam kitri tahu le empat view igara yang pi wa tau ai sakhiat bi tahu tadi ninmet dai si yau ni ai gi chithi udah berai step committee yang Gadis Council tengah rakut committee ane step tah perdi ya klami ko committee saya mau tahu wa kipra dekat em gu perca abad em gu wa monjur henrei nga kau he chnong sia hodang em gu perca temut gani ka kam miu la jahmat ha perca ai bolino ika katam di smu yang Gadis Council wa municipal bolino ai ni ka negara gamte ngane sni hadim dekut ke komisi dapono ya DC pada phone la ya video pada phone la ya CFO yang Gadis Council pada phone la ya CEO yang municipal wa ini yang kacnong kat wa rangbun ko percha demi la jakmat new kriang ya gani gadi mu yang fi wa lino ya gadi gadi heti thau ho pangit di thau yang Gadis Council dan nesngi ngada pentip ya ki da ong kita kadi wa klam la otom te do percha fi dan rei nga leite be ai kam yang hadin tu dimit yo phone ni ong gidawan gini gari sini demi sang ya beo wanan tu ini dari yaklam begitu gi magistrate nado video hado uma chalam dari yaklam siau tho waki da ong ipai IOM ko percha imi le ka em ini mentu met la karaman la hap lai pia te kiri chong perkhat kintu bad hadin ege igarai wa to pendong no gi dikari sajwai sete wami penha de gitu gitu ini dengan liang siau ko wi liang haji skiat man to man go gamni kawale bor lane kawale thombor ya gamon yang wabon walang jadi sekiat kat ni singi dia kelami entok deuwan gari de siau tengah siau gani ke kam lebor mayo mhoi go ujia ha gadu ganu ka thau la ne ganu ganu panta